Oke, halo saudara teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya, sales promotor kartu as paling ganteng sak donyo. Dan berikut ini adalah cerita-cerita teman-teman kita yang telah menggunakan kartu as. Ya, saya sales. Kalau saya yang bilang bagus, ya yuk. Tapi kalau yang bilang bagus teman-teman, yuk kita simak video. Oke. Tapi lancar ya? Lancar, as ini kan pakai as itu 1 bulan 98. Tapi 24 jam saya nonstop. Oke, yang dari Choi Hung absen. Dan yang apa yang siapa? Feli. Ya kan yang bikinkan saya. Coba aku bilang gitu terus ternyata enak juga. mantep. Pakai as sip ya. Terima kasih Mbak ya. Kowloon City berikutnya. Dadah. Aku tuh seneng banget loh gawe as Hongkong ya. Keluarga aku kabeh soalnya as iku banter, internetnya terus jernih pisan. Aku seneng banget. Keluarga aku nang Indonesia kabeh gawe iki. Tadi enak loh. Internetnya cepet, teleponane resik, terus sing nomor loro maneh, aku tahu itu HP iki. Tahun wingi teko as menang ngumpulne poin gitu. Makasih. Iki aku lagi bar tuku kartu as mengisi internet. Tuku HP internet siji tapi ngeneng ya HP loro. Kelene coba. Bagus loh. Suaranya jernih ya, telepon sing nang omah kan bojo gawe as. Jadi iso jernih ono ora lek bengi tanpa gangguan apapun. Suksesnya as. Dan Taiwan gak akan ketinggalan. Kidut, check it out. Murah-murah, Mbak. Aku sih gawe. Piye nggak YouTube ya? YouTube enak. Nggak YouTube enak orang mundur-mundur ngene enggak lek sing ndek kartu lain iki lek tak gawe apa internet iki kadang-kadang mati ngono, tapi iki enggak. Lancar. Enak ya? Hah? As kartu as. Yang mana semane sama Mbak? Aku nyari. Manggone? Tapi Enak ya enggak ya? kadosan. Kok nang gunung ta, Mbak? Kadosan. Daerahnya jenenge Kadosan. Kadosan. Si Wado. Numpak anu si Ado. Iya muga kono nang dhuwur ki ora ono beda ora mek sifat tok lho. Sifane mek 66 kasih kok. Internet ning kono kan angel lho. Tapi aku gawe asik ki kancaku sing sak omah bareng yo. Bendino nyeteri YouTube ki lancar terus yo ndeloki YouTube terus ki lancar. Tapi sing nggon aku sing sijine. Keren yo as Mbak. Hah? Keren. Mantap Mbak. Saudara, ternyata saya ketemu sama as Dimas. Ini kartu saya ya. Pokoknya ndang ganti as. Panas ora apa-apa. Yang penting sinyal lancar. As Turinwan emang best the best.